Igama ngubhaka isibongo bakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini ingqola ebhuqabhuqimiza abafokazana ngotholodwa likamentshise thuluza ngihambi nalo ngilifica ensimini muxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga abanye ngunogwaja ubhajwa ikhulule ngumfoka makhandakhanda indlondlo enamakhanda amabili elisithathu elenkosazana dami lingasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni ziphupha amihla namalanga Thombo ogelezayo ungabonakala ukuthi amanzi aqhamukaphi kubonakala lapho ephuma khona ngathi mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyayo fokofo ngeke ngize ngizwe ngempatha mina gcwala ngekufakela nangu usikisi zaningi izinto ekumele ngikhulume ngazo kodwa ngeke ngikhulume ngazo zonke namhlanje kunodaba oluthinta indlu esemsinga ekuthiwa indlu yenkosazana nikhumbuleke ukuthi into ethinta izindlu ekuthiwa ezepower is understand more than anyone else. Why ngi understand more than anyone else? It's because mina nginendlu yemakhandakhanda damn nendlu nje so makuthiwa indlu yenkosazana ngibe sengithuma ipower noma ngacela ipower yala emakhandakhanda dam lela endlini kamakhandakhanda ukuthi ake ihambe iyokoqalaza ukuthi kwenzakalani ngendlu esemsinga ekuthiwa eyenkosazana ibuye nama details anzima kakhulu konakele madoda lolu daba lelo ngikhuluma ngalo luke lathintwa uAyanda Msweli yabo ekhuluma ngendlu eyakhiwe kwakhwela inkosazana abantu ke abangadideki ngifuna ukuyifundisa ke le uma kukhulunywa ngenkosazana inkosazana yangempela elawula umhlaba inkulu kakhulu inkosazana nje akuyona into engathiwa ibonakele noma uyizwile noma utheni masikhuluma ngenkosazana kodwa ukhumbuleke nawe ukuthi ekhaya kini ukhona udadweni nimbiza inkosazana yalekhaya noma ubani wenkosazana lekhaya yabo esinye isigaba senkosazana so igama lenkosazana ungalisebenzisa ngendlela ofuna ngayo kodwa makuzolethwa umqondo wokuthi makuthiwa indlu eyenkosazana mase kumele kube sengathi ile nkosazana le umlungu ngenhla ibe ufish ngezansi le engabonakali ukhumbuleke makuthiwa nkosazana ngithi kubone nalezi ezinye lezi ekudemonstratewa ngawo uqasha amantombazana akwazi ukubhukuda agqokiswe icostume uyabona bese ngenhla nakhona afaka inwele atshuzeke kuma fish what glass or something yabo nalabo babizwa ngamakhosazana so le yenzeke emsinga angakazongena kuma details wonke but ngizokuhinta lapha ya emsinga lapha yes ikhona ipower enkulu elapha ya emsinga esemanzini hayi elapha endlini isemanzini kodwa bude buduze nalendlu eyakhiwe kunamanzi alapha ipower ihlala kulawo manzi ekuthiwa ila ngabe sithi ipower isedamini lakhe ngibhaka mase kuba indlu eceleni lapha ya ipower isemanzini le power esemanzini akekho umuntu oyilawulayo ilawula yona kodwa ngendlela yona eyenze ngayo ize yabonakala emphakathini uma ngabe sibonakala emphakathini umphakathi wabona into engajwayelekile
ngenkathi umphakathi ubona into engajwayelekile yenzeke emanzini wasuthuka omunye kwasekuqala inkinga emphakathini ngoba sebesuke babona into engafanele bayibone yenzeke emanzini kwasekuba nengqinamba ke uma sekuba nengqinamba ngokomthetho bese kumele kwenzekeni bese kumele kube khona noma umuntu oyedwa emsinga ozokwazi ukuxhumana nalipower akwazi ukuyilawula ingqinamba maseziba kulowo muntu njengamanje akekho umuntu oyilawulayo isho ukuthini leyonto isho ukuthi iyazi la wula noma ubani angaphupha aphuphe ngathi le power angifuni mina ukuthi inkosazana because ikude kakhulu nokuthi ibe inkosazana kodwa noma ubani endaweni angaphupha aphuphe ngathi iyafika le power izezinkosazana ithi ngifuna ukuthi kwesinye isikhathi ngafuna ukuyolinyelwa kwesinye isikhathi ngathi ngifuna indlu kwesinye isikhathi ngathi ngihlabeleni inkomo kwesinye isikhathi ngathi hayi labantu abakhe la abasuke thiwe sikhulumile inkosazana ukuthi abasuka abantu ngoba ikhona yona kodwa iyaganga ngoba akekho umuntu onamandla okuyilawula ukhumbuleke makuthiwa into iyalawula ifana noma kuzoba khona umuntu othwele endaweni bese ethwele bese yashona kanti ubenezilwane uma eseshona kade nezilwane lezi zilwane ezisele azisenaye umuntu ozozilawula sezizokwenzani sezizoganga komakhelwane sezizongena ebusuku ziyabona zicindezela abantu uyabona zidla ukudla zintshontsha imali ziginqa imoto ngoba yindaba azisalawuleki ngoba umnikazi wazo washona nale power elapha yana nayo ayilawuleki uyabona nje for instance njengoba leyandlu leya ekhona ebonwayo akuyona indlu yokuqala bezama ukuyakha ingqinamba mabeyakha bavele kube ngazuthi bona bakha into ekukhulunyiwe nabo kanti abanye basuke bezotshelwa abantu abathile abathi bayatolika kanti nabatolikayo batolika wrong abatoliki ngalendlela lephawe lapha emanzini into eyifunayo njengoba leya power ke ingalawuleki kuzohlala kuhlale kube nengqinamba ke emsinga ngoba ngibonile mina ukuthi yes ikhona ipower lapha kodwa inkinga yakhona ayilawuleki futhi ngibonile mina ukuthi no ayihlali kule yandlu ayikho kule yandlu le kule yandlu ngingangena ngisho ngo12 ebusuku kucinyiwe kungakhanyi mina as King Park ngoba ngibonile ngayibona ukuthi ihleli lapha emanzini ayikho lapha la kodwa futhi iyabona ukuthi umphakathi wala usubonile ukuthi khona kodwa manje umphakathi awukwazi ukuxhumana nayo hayi kodwa ukuthi inkosazana bafethu ngicela manikhuluma ngegama lenkosazana nihloniphe kufana mawuzothinta igama likaNkuluNkulu uhloniphe uNkulunkulu umuntu omkhulu kakhulu uNkulunkulu nenkosazana ngokunjalo inkosazana it's a creature enkulu kakhulu baba engathi mayiphumile kunganyakaza mhlambe yonke iSouth Africa kube nephepho kube nekhukhula kube nayo ngeke kuthiwa ibonakala inyakazi ithi ngeke inkosazana kodwa ihambile ipower ngizobuya ngifike nalama details ngisabeka lawa ayikoda ngenzela uma kukhona ofuna ukungichallenge mase ngiqhamuka namakhulu ama details athinta lesimo esenzeka lapha yebo umasipala lapha yana kube like a proposal ukuthi no sinesicelo umasipala nisisize sinesimo esinje endaweni akuyena umasipala ovele wasuka wathi ngizokwenza cha kube iproposal yadlula kuba holi bendawo nabo betshelwa abanye abazukuthi baxhumana nale kanti nalabo abaxhumana it just that nje bathe bengabe bebona into engajwayelekile abanye beyizwa base beba neimagination eningi okunye bayicabangela bona baze baphupha into abayicabangayo bese bethi kufika inkosazana it's something else ngithi nje angilungiseleyo kodwa uma kukhona ofuna ukungichallenge regarding this akangichallenge kumina
kulamanzi engiyibonile ukuthi ngena ihleli kuwona ngingahamba mina ngiyongena kulawo manzi ngifike ngisebenze ngiye kongena umehluko mangiya lapho ngeke ngiwaphatha amakhamera ngingabonwa umphakathi nje ngoba into esensitive ngezinga eliphezulu indlu leya ngingangena khona necamera ngangena khona ngecamera ngeke ngize ngenzike lutho ngoba ayihlele endlini pho indlu yakhiweleni bayakhe ngoba basuke ba understand ukuthi khona into ela base abanye basebesho ngokwe-imagination ukuthi ayenzela ukuthi bangayilimela ngisho ukuyilimela bangayihlabela ngisho inkomo ezu100 uyabona kungasuswa ngisho abantu kuthiwa kuphephile njengoba kodwa ikhona kiphawu izinto ezingajwayelekile zizohlala zibuye zenzeke endaweni akekho umuntu kodwa oyilawulayo kanti ipower iyalawula bese ngiyaphinda futhi khona into abengangalusho bafowethu mina anginayo inhliziyo embi ngiyakwazi uku-advise umuntu as long as umuntu bezoyithatha i-advice yami ngake ngakhuluma ngodaba luka Sigujana edlelwa kabuhlungu umuzi ayekade ewurent emhlanga futhi akhothi ukudlala lokho kwaku rent to buy ukuthi ke uyabona bengabe uzohluleka ke ukufeza isithembiso obusenzile ikhona into ekuthiwa rent to buy so lo yamuzi wakhe wasekhishwa kabuhlungu kuwona uyabo ngokuthi madoda naye unezingane unomndeni phela umuntu umfethu awumshayi noma eselele phansi uyabo awumshayi umuntu eselele phansi awulwi nomuntu uma ngabe ngaphela naye esesarenda kufuna mina ngim-advise kuSigujana because ngangishile ekuqaleni ukuthi imina ubaba wabo kule game kulolu hambo nje yimi ubaba wabo so mangim-advise uSigujana ngiyacela acabangele ingane acabangele yena angadinwa ukuqala phansi akaqale phansi yebo impilo imshayile yamshaya ngophathina vele kujwayelekile ophathina bakho nje izithando zibuye zenza into yazo ikushaye ngokwemali yashaya ngokwepolitiki akagadinwa ukuqala phansi uzoqala kanjani phansi njengoba kuSigujana kuwe kwaze kwawa ngisho nejoint lakhe elilapha Eskom Plus uzokhumbula ke lapha Eskom Plus ngakovelelem khona ijoint elilapho lakhe kwaze kwawa nalo mina ngithi vele lela joint indaba yalo ayisebenzi ngokwe location yalo akalikhansele ijoint akenze le yandawo yakhe ibe residential area yabo aqinisekise ukuthi lo muntu leya ndawo ebibiza yena wesifazane abalungisa amaphepha ibuyele kuyena ukuze angaphinda shawe enye indungele enye ilanga bese enza leya ndawo ibe residential area bese hlala khona ngenkathi ehleli khona uzobe ayiqoqa impilo uzobe lungisa lapha afaka amathali mhlamba extend uqala phansi bafethu ukuthi uzoqala Eskom Plus kade ehlala emhlanga wonke umuntu bafethu uma impilo mayisiphambana nawe hamba uqale phansi akaqale phansi nje ahamba elapha lela joint lakhe aqale alungise enze kube residential area bese ehlala kahle nezingane zakhe ukuze akwazi ukuthatha ingane zakhe ayifundise kwimfundo ngelilanga ayoyiqhenya ngazo yabo mina ngiyoshaya ihlombe ngelinye ilanga mangibona kuthiwa uSigujana usehlala lapha ya noma ilungise arentise ngayo abantu abasebenza eduzane nabantu nani kodwa lento ukuthi athi kuzoba ijoint le joint bafethu alikho ibusiness elingawi njengoba lawo ibusiness lakhe abantu bayibamba lento yomnyango ukuthi kakade kuyisikelemu wayekade enzela nje bayibamba leye group uma ingenzeki yonke leyo nto leyo kwase kuyacaca ukuthi kushayeka yena lento kakuthiwa hayi kunento yokuphakamisa kunento yokukhuphula kwacaca ukuthi into eyayivela ingenzeki ngithi mina angadinwa ukuqala phansi kuyaqalwa phansi it's a fair advice lengishoyo ngiyojabula mina mangimbone sehlala khona lapha ya residential area lela joint lakhe elapha Eskom Plus ngiyojabula ngoba kube kusho ukuthi uzophinda futhi athi rise again engathi bese athi rise again angathi rise ngokweqiniso ke manje ngoba sikhona siyosho mangelona iqiniso futhi noma esethi futhi rise again siyosho mangelona iqiniso mase ngiyaphinda ngiyazi manje ukuthi miningi imicimbi yomaskandi kakhulukazi ezoba khona baningi abahleli imicimbi yomaskandi maningi ama festival omaskandi ezayo ngiyacela abahleli bemicimbi
mina ke when it comes to iqiniso anginabhuti anginasisi anginamfowethu nginomuntu ofuna iqiniso nje ngqo bahleli bemcimbi musana ukudlala ngabaculi ngelinye ilanga qobe ngathi ngiyahlanya mase ngisho ngqo ukuthi ahle kahle obana abadlala ngabaculi musana ukudlala ngamaculi khokhelani abaculi uma besebenzile angiphathi bengabe nama sponsors exhasi event yakho khokhelani abaculi uma ngabe besebenzile ngoba umculo ukuthi uperformile uthatha leyo event uphinda uapplyele ngayo ama funds angonyaka olandelayo ukuthi bebangaka abaculi wabakhokhela khokhelani abaculi bahleli bemcimbi abaculi abaningi bakhangayo imizi lemali abanye bathenge ngisho imoto bakhokhela ama installment abanye basupport imindeni yabo ngale mali ilona business lawo bafethu ngiyacela ukuthi nikhokhele abaculi uma ubona ukuthi umculi awumdingi kwi-event yakho enzani sayinani phansi ukuthi uyena ocelayo ukuzoyipromoter kube khona into enizoyisayina ukuthi mina sibanibani ngiyanxusa ngicela ukuyipromoter kwi-festival kasibanibani angi-expectile inkokhelo ngoba yindlela yokuyipromote kusayinwe phansi kodwa kubukeki abaculi abaphezulu kuze kuphele 3 years beperforma kwi-event eyodwa bengakhokhela khokhelani abaculi bahleli bemcimbi bakhona ke kodwa abahleli bemcimbi abakhokha kahle ngoba vele abantu ababhedi bonke ngabe ngirong mangathi wonke ama event enziwayo awakhokha bakhona abakhokha kahle engekho ngisho yedwa umculi okhalayo ukuthi angikhokheliwe kodwa futhi khona lama event angabakhokhela abaculi umculi une band umculi unama choreographers umculi unama choreographers wakhe lama choreographers uma eyakomgidela afuna ukukhokhelwa aphume endlini ethi ayakosebenza uma wena sewudecide ungamkholeli umculi awuboni uyamkhatha nama choreographers wakhe amagidangoma by the way uyamkhatha ngelinye ilanga lento ngiyoyithinta in details ake ngiphinde ngibuze khona lo mfowethu owawina 100,000 kwi-event ekuthiwa ikhuphuka nezakho hlungu lyanto futhi ake ngibuze wenjoko usuwa uthola yini 100,000 wakho owawina baba ngabe ihlazo elikhulu mangathiwa lo 100,000 akho awutholi kodwa angifuni ukuthi bengazi ukuthi khona abantu engilwa nabo kodwa funa siwalwela amalungelo abantu wenjoko usuwa uthola yini 100,000 nanku umbuzo usuwa uthola yini uma ungawutholile uthuleleni uma ungawutholile uma wawuthola awusasho ngami ukuthi usuba uthola ngoba mina bangabe ngibheke esigodlweni sami ayikho imali osayitholile wena njoko awutholi 100,000 kodwa if you wanna prove me wrong baba isho ukuthi hayi king sengawuthola sikushayela izandla kodwa mawungawutholile uthuli nawe njoko uyimpatha ngoba kuyophinda kushawa omunye kuphinde kushawa omunye ngenduku efanayo mfethu ilungelo lakho funa ulwele mawujeziswa noma ubulawa noma ushawa ushawela ilungelo lakho kulungile mawufa ufela ilungelo lakho baba kulungile kodwa baningi abasuke bezofunda isifundo emva kwalokho mina njengoba ngifuna uthole lo 100 bese ngicela nabanye abahleli bemcimbi ukuthi wemadoda ngiyacela khokhelana abaculi musana ukubenzile liba umculo ehleli transport eyoperforma kwi-event yakho abanye basuka kogoli wena wazi kahle ukuthi mhlawumbe umenza isilima wamfakela u5,000 noma wafaka u10,000 wathi woza kodwa lo muntu lo usuke egoli transport idla yonke le mali le benivumelene ukuthi uzomnika 25 awusamniki
isona abanye abantu ngisho isenti ngikhona mina onyanyayo futhi la fuck off ngeke ngize ngizwe ngempatha makuthi uyi-event organizer le nkumo yami iyakushisa angikhulumi njalo ngabaculi kuphela ngikhuluma ngabantu abama-artist abantu be-art abantu abaphila ngekhono labo including ama-actors le ngikhuluma ngakhona khokhelana abantu bahleli bemcimbi futhi makuthi aningizwa fuse gani nini ningakhokhi khokhelana abantu ngoba ekugcineni labantu babeshona kobe sekuthiwa hayi imali babengayiphathi kahle imali kanti iyona engekho Bawungangazi mina mfana igama nguphaka isibongo wanzama bathi ngikhambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi uphaka udamwe yini ngigcwele bhuqa imiza abafokazana ngikuthola lodwa likamentshisi sinelist yenqwaba yabantu abangakhokhelwa nje kuma event kodwa ngalo live wami ngiyathemba ukuthi ngabaculi ongabakhokhelile for ama event 3 consecutive events you are going to wake up now ngeke thina baba sakwazi ukuqonda izinyoni ezayikola ngegroup sayitshela ngqo mase sizohlulwa abantu abakwazi ukumanipulate ama-artist nalo bandla lithuli nalo lithotobele ngoba lithemba ukuphinde likhohlise lithemba lisafuna ukuphinde lenze kwisilima thuli nalo lisaba ngisho ukukhuluma nalo lolo artist liyimpatha kwayilona baba usancengile ukuthi hayi ngifuna ukuphinde ngenziwe esinye isilima ngonyaka olandelayo ngophinda ngenziwe esinye isilima ngomunye unyaka ngophinda ngenziwe esinye isilima mina ngisazoke ngiwachaze nje ama event ukuhamba kwesikhathi enza abantu izilima mase ngiyawachaza futhi ama event engine show ukuthi ayakhokha kodwa kwamanje ngicela kuyishiya la Yentata ke mina ngumfoka makhanda indlondlo namakhanda amabili elesithathu elenkosazana ngishidamu la malishi usika nehlobo ngiqwade ngaphuphi mina qwade ngaphuphi baba gwala ngiyakufakela nangu usikisi mase ngiyacela ke nani ke madoda emakhaya qinisekisani phela nani emakhaya ukuthi nihlonipha amadlozi enu phela ngithi hlonipha idlozi lakho ukuze idlozi lakho likwazi ukukulwela kungathi phatha usuyalizonda idlozi uqhuzuke uthi hawu idlozi la ngiyekelela uthi phatha weyisa umphathi emsebenzini umphathi weyiswa uwena kodwa bengabe usumiswa usublame idlozi baba kanti ubalodelelile idlozi noma uwena odelelile mos uwena ongayihloniphi indoda mayisixosha noma seyibhanga sekhala wena futhi udawu mina nje into zami ayilungi full sack man angithi wena ongahloniphi lana uwena ohamba uthuka abantu lemhlabeni uyabona ungafuni ukusebenza mos ulala uvuke ngo3 awufuni ukusebenza ekugcineni ublame idlozi lakho idlozi alinginiki imali ungadlali ngedlozi madoda uwena washiya isikole ka grade 4 manje usawuthola umsebenzi uthi idlozana alingivuleli baba inkinga kulona idlozi inkinga uwe idlozi lakho linamandla ngoba likwazi ukugcina uphile up until to date liya demonstrate amandla kuukuthi li demonstrator kuyinto nje eyazi ukuthi ifuna ilali isineke ibheke phezulu mayisithi idlozi dala something baba ngisho inkomo mayingalali ingakofuna utshani ingalali ingadlile ngadlile uwe ekumele uvuke uyabona uvuke uyithathe idlozi lami alingilwele nezitha idlozi lakho liyazilwa izitha kodwa wena uqale ezinye nje uqale ezinye kuthi udlula lezi ubuqala lezi uyazazi awukwazi ngishukulwa amqala izitha bese uthi nginezitha mina zifikele idlozi lami alingisize ngiphume ekweletini ziqale ubani ikweleti ziqale idlozi lakho yini ubani owavula ama-account lana ubani obegijima ngespeed esiphezulu waginqa imoto idlozi noma wena ubani odrive edakiwe idlozi ebelidakiwe noma wena madoda ake kuyeke ukucindezela idlozi ngabantu abangafuni ukuba civilized
lokuthuka idlozi kuthuka idlozi. Thank you so much. Ngileda mina lamakhanakana manje ngizosebenza ngezinga eliphezulu. Onyanyayo futhi anginendaba kwakona okusalayo mina ngiyazi ngizokwenzani leda mina lamakhanakanda ngizoqala khona endlini lamakhanakanda mase ngiyetsheni. Ngalendlini ngiyetsheni ngibuye etsheni ngiyedamini. Awungenze lutho makuwumgqibelo baba ngisuke ngithela ngebonko ngiphethe ngibabhuqa ngotholo lodwa likamentshisi nanti shithuza ngihambi nalo ngilifice ensimini. Muxakile. Sazoshuba kusangenzeka noma yini. Makuthi akwazi. Papa yini angikhulumi kuma inbox mina. Niyeke ukudlala lama scammers lawa othi mawukhomenta la bese kusendela imessage athi uKing Bhaka ngoba nakho fake account. Nawe awusabheka ukuthi lo muntu unabantu abangaki. Awusabuki nje awusathayimi nje nawe ukuthi hawu siyamazi uKing Bhaka unabantu aba153. Awusabuki nalo muntu lo okwenza isilimo othi uyimini ukuthi unama followers amangaki. Suka. Kuthi yanginyanyisa mina into eyenza abantu bagcine bethuka idlozi. Ahamba umuntu bo yena oya kofeba. Afeba umuntu alala abheke phezulu mawusuphela umendo sekuthiwa hayi into zale ekhaya ayilungi izingane zami ayidalwanga ukugana ingoba vele lana khona wavala ukuthi izingane zami izingane zakho ziyafeba izingane zakho hayi ukuthi ayidaliwe ukugana inkinga yazo ziyafeba. That is the thing. Masiyayeka ukufeba zizogana. Mase ziyeka ukufeba seyifuna ukugana asihloniphe lo muntu lozo ozoyiganisa ekugcineni. Uzomkhatha kanjani umuntu ngoba uwe phela kumele uthathe isinqumo sokumganisa ufuna ukusithatha isinqumo kodwa yena ulwa nawe. Wenze njani lapho? Kodwa umuntu ongayiphonsa kunoqhake ubuka uyiphonsa emlilweni waphela uyabotha umlilo lo uzoyiphonsa kanjani emlilweni? Tshela ingane yakho ihloniphe ngoba iyakufuna ukugana. Mayingasakufuni ukugana ayideleleke vele ayincengeli ukuthi endodeni. Kodwa mayisakufuna ukugana nje ayihloniphe. Bese yenze njani? Bese iphatha kahle for umzimba wayo na for ukuthi le nkunzi le ibone ukuthi ngashaya la manje. Ngashaya la. Akufanele kublame idlozi ngama mistakes enziwa abantu baba. Mawuphethe isiphama esingekho emthethweni uhamba wehla wenyuka mawusuboshwa uthini lapho ujikelwe idlozi obukubhayiza kwakho. Hey kasodlala ngamadlozi madoda abantu abafunda ukuba straight adlala amadlozi. Mina ngikhulumela wona ka amadlozi ngiwakhulumela kahle ngoba ngisathinte ngisabhaze leya ndawo leya ekuthiwa isemsinga ekuthiwa indlu enkosazana ngisayibhazile ingakho namanje masingawakhuluma amaqiniso okhulunywa ubani bani ozowakhuluma kwaphela akumanga inyoni la ngaphandle kwasa akumanga inyoni masingawameli siwakhuluma uyohamba uzube emfushane uthi ufuna impumelelo kanti impumelelo ingqondo yakho la engaphumelele. Kuqala kuphumelela ingqondo baba. Uqala ube rich emqondweni kuyima uzoba rich ngento eziphathekayo baba. Ngeke ube rich ngento eziphathekayo kodwa lemqondweni ungekho rich. Ngeke uyohlale wazi ukuthi empilweni uyosebenzela omunye umfana ukuze ucebe kanti once umqondo wakho wagcwala kahle uyazi ukuthi ngiyoqala something and noma yini engiqalayo iyoqala phansi bisiyakhula. Hayi lento athi umuntu ngifuna ukuthwala ngenza ama-million kanye into engekho ubugebengu bakudala kuthiwe kodwa kuthi ukuthwala uvesane ufice kuno 1 million 2 million into engekho leyo baba. Udlala inyoni baba yini kakhulu ngizophinda ngikhulume nani ukuthi ningixolele nje uma ngithe ngiyakhuluma kanti khona ozonyanya foka ngixolisi lapho yabo baba yini. Number yami 0798130260 iya WhatsApp bye bye.